Slikari su dosadni, a slikarice još dosadnije. Dok god na policama trgovina stoje ljubičaste čokolade, ne pada mi na pamet trošiti novac na nekakve slike. Najčešće doručkujem ujutro, šta te muči guči, poznate su neizrečene misli. Kava, koju je tog popodneva satima nosila po stanu i polagano otpijala, prolila se po smeđem laminatu. Bilo je dosta svega. Nakon što je kao učenica generacije u srednjoj školi vjerovala kako će lako pokoriti svijet, Marija Adrić-Soldo u jednom je trenutku shvatila kako u životu ipak želi i mora više. Niti završetak slikarstva na Likovnoj akademiji u Zagrebu, niti povelik broj bezveznih i nekolicina dobrih samostalnih izložbi nisu pomogli. Znala je da može više od 6. mjesta na regionalnom natjecanju iz plivanja u Virovitici. Nakon nekolicine kreativnih pokušaja, odlučila je raditi cool plakate s imenima najvećih i objavljivati ih na Instagramu. Pa taj Instagram je pravo čudo. Čim sam stavila slike na tu društvenu mrežu, odmah sam dobila nekakve narudžbe iz skandinavskih zemalja, ima ih preko nekoliko u Švedskoj i Norveškoj, iz Brisela, pa čak je jedan otišao i u New York. Prije mene je otišao u New York, to mi je onak najviše žao, ali zato mi je drago da ih ima posvuda po Hrvatskoj, ali samo posvuda od Prevlake do Dunava. Marija me dočekala u netom usisanom stanu. Ulazio sam baš dok je stol za peglanje sakrivala iza ormara. Pozdravili smo se bratski. Ma ne znam, najgore mi je što ću sad opet ispast čupava, a to stvarno nisam htjela, oprala sam i kosu, iscenirala sam se, ali ne ide. I uvijek ispadnu slikari čupavi, ali stvarno ja ne vjerujem u to da moraš imati bradu i da moraš biti zapušten i bujen da bi bio dobar slikar ili slikarica, ali evo ispašće da stvarno tako to nekako uvijek bude. Ali valjda je to samo i dio definicije da kakve kosa takve misli. Marija je svoje plakate, koje je moguće pronaći na Instagramu, u stanju pokazivati satima. Uživali smo u prelistavanju njenih radova. Na trenutak mi se učinilo da slikarice ipak nisu tako dosadne. Plakate uglavnom izrađuje noću, kada njen 2-godišnji sin sanja o Van Goghu, djevojci s bisernom naušnicom i Popaju. Najprije razmišlja o najpoznatijim tipovima u povijesti mode i umjetnosti, potom se posluži njegovim ili njezinim imenom, nešto našvrlja na papiru i smisli foricu ala oj ti garava djevojčice, skoči da ti vidim očice. Ne otkrivam nikakvu toplu vodu i ne izmišljam ni fore, niti bilo što drugo. Preuzimam sve iz stvarnog života, iz onoga ko te šiša, šta te muči guči ili koji broj nosiš gaće Versace. Ova đakovačka slikarica, radijska voditeljica i osječka profesorica i dalje izrađuje svoje plakate i u tome zaista uživa. Tek rijetko joj se dogodi da nekoliko puta za redom opsuje. U sebi naglas nikad ne psuje. Otkad je započela s izradom plakata, više ne pomišlja jesti slaninu bez svježe rajčice. Sada si to može omogućiti. Dobri umjetnici kopiraju, a veliki kradu. Za kraj je citirala Picassa.